खुलुमबाय लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय दिनैहाय माने फुंनिफ्रायनो ससियेल मिडियाआव नायबाथाय नुनो मोनो खालि शिखा शर्मा आसलते मा जादों नायबाय आंबो ओमफ्राय शिखा शर्मानि जेथिं नायो बिथिंनो शिखा शर्मानिल' माने मा होनो बेखौहाय दावराव जागासिनो दङ आरोना ससियेल मिडियाआवहाय थ' आंबो सानबाय नंमारगौ बाथ्राया थारैनो बदनाम खालामनाय जादों बियो एसेबां सासे गेदेर लिरगिरि जानानै बियो खाथि खाला बा जोंनि रायजोनिनो गुबुन गुबुन रावफोरखौ मोजाङै सोलोंना लायाखै थ' बेनि थाखाय गोरोन्थि आरो गावनि मुंखौनो बियो माने मोजाङै प्रनाउन्सिएसन खालामनो रोङा बा हाया बेखौ जों बयबो नुबाय मिथिखाबाय बियो लिरो गावनि मुंखौहाय शिखा SIKHA शिखा SARMA शर्मा माने शिखा शर्मा बिदि जायो नङा होमबा थ' बियो बुंनानै लायो शिखा शर्मा होननानै थ' बियो निजायनि मुंखौनो माने मोजाङै बुंनानै लानो रोङा थ' শিখা শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপুনি নিজৰ নামটোকে ভালদৰে ক'ব নোৱাৰে মানে ভালদৰে ক'ব নোৱাৰে আপুনি শিখা শৰ্মা বুলি কৈ লয় শিখা শৰ্মা আৰু আপুনি স্পেলিংটো লিখে SIKHA শিখা SARMA শিখা শৰ্মা শিখা শৰ্মাহে হয় এনেকৈ লিখিলে শিখা শৰ্মা ক'ত হয় আপুনি নিজৰ নামটোকে ভালদৰে ক'ব নোৱাৰে বা লিখিব নোৱাৰে আপোনাক সবে জানে আপুনি ডাঙৰ এজন লিখিকা বুলি বা ৰাইটাৰ বুলি তথাপিও আপুনি কিয় এনেদৰে ভুল কৰি থাকে তো আপুনি আৰু বেলেগৰ ভাষাটো কিয় এনে মিছামিছি এনে বদনাম দি থাকে বেলেগৰ সব জাতিৰে বা সব জাতিৰে এটা ভাষা আছে তাৰে সবৰে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন বেলেগ বেলেগ আপুনি জানিব লাগে